Que base. Ko kol ke hufanga ngai fatap ko tope ko sona fakika ata moa we mo menit ko ni ke hoko te programa ko special hot talk unida patoa pe ko fia ke whaka hoko programa ko ia ki moa ia ko fetuka whamalo ta e fietu kua ke tamahe wani he ofa mo tau hi hao ko tope ne fai ma te tau ata o sia mai mo menit ko ni pa ko whamalo ai ko te ha whatamake hoko pe ako whamalo ai ka te ia ko ia o ko kore ke talangata e kita whai ia te kita whai ki tō mama o atu tā moa we mo menit ko ni ke whakahoko programa ko ni aki mo ia ko whe ata tala monu ka te ki mo tolko toa pe ka whae whange ke mo ma o ha sapate whae fon keresi ia mo tolko si sapate ahoni pe mo ki tau tolu Amerikania pong pong ko ia o ko kai whi tu kuai ai whamalo ki ta mahe wani he o whamoi tau hitai whiriwhiri manaka ko ne whai ma te tau tolu sa o ko whamalo at ka te ki mo tolko toa pe ne toko ni mahe programa ko ni whamalo at ka au pito kai ke hataha ke atu pe te whai maha whakauhinga mea pe nei whai ko tokoni tau tokoni ki he ngahi porkalama koni ko teu ko o tauhanga teu pa ko whiwhia au pito ai he ngahi nima ke kehe mo ngahi atamai ke kehe opinion ke kehe mo ngahi evidence ke kehe ulawa ke tuku mai kakai o whikau aki pa mo porkalama ko ini porkalama ko ni na tokiriri upe mo menit whakaosi aia ko uluaki ke nima he kai ki tarano au ke he poni he kai ki tarano ke patseti he poni o whi mau apito ke usio ki he participate ai kwa timi i he wike ka hau monite tau te whitu ke monite he kono awa ko ne whare area ko e area i e patseti pa ko whi mau ke usio ke anga tau kei ai toko taha ko toa pe pa ko mahalape mahatana o ko hai ko ke whare area o tak mona pe ai programa alpe ko ai ho whakaukau i ho programa tuku pe whakaukau a tirila ke ai ne programa mo kakai ko mui ke programa ke nau whanongo ki ai mo whakamama ko whanua ke nau whanongo ki ai ko ia o ko programa ko poni de la watuia aya ko programa pe he ko pacheti pe mo masiva aya na ko nga ulaki current pe ko recurrent pacheti ko nga wa ko development pacheti ko nga tolu ko focusing activities ko nga fa ko actual expenses pa ko nga ni mare ba ko accrued expenses ko nga mi aka to ni o hoko i te te fe pacheti pe ko recurrent pacheti pe mo development pacheti ko ngo fu me ala au pito o ko hoko ko corrupted ko pureanga pa ko loto ke sio ke anga participate tak ta fa fofonga me he monite fu ke kahao he ko en kamata i he monite pa ko fere at pena aku ke kwatimi kamata he monite ko mafu ko ofa ya tek motor ofa au pito i he taha kato pe kwatimi tu ke pe mateni ko ke la pe fa papa e taimin he kai ke to ko ne ai patoa kropoloia ki ane candidate ai mea ko tape nei whaise ana ko ni o koko ko wha mamahi ke masiva
ka koe foi toko walu. Kamata e monite, ko ho kamata e ho preparation koe a koe, ho tuku mai ko ho skills pam ho tau kei koe, ke wafe wataha. He kai ke toki tari pe ke wafe wataha, ke mauhanga kempeini, ke mau tolu pe te mau talanoa, mau lerei, mau ngahi ngau e kat katoa pe. Koe kamata koe i he monite, ko ene kamata ia koe, ai tuku mai koe ki tu a koe, ngai tau kei takta. Pako no hinga ko whole pe ke ai foi kanoloto koe, prokalama koe poni. He koe uhinga he te talanoa au ke foi kanoloto koe, i e poni, ko experience ya aku, mo ilo ya aku, mo mea kat katoa pe ko ilo koe e au. Pako ke whi mau ki hanga whafofonga whakaonga e mea koe. Neongo, ke kai ke na whakaonga e nā tolu. Ka kou whemau ke whai e fair judgment i he osi au ke kahau, o whekau ai ko whepolokalama koe toko naku kahau, te talanoa lewa, ke kanoloto koe patseti, ai ko te nawa kamata area, ai ko he monite. Pea koe preparation koe ke wafe wataha, e kamata pe he monite, ka whakafofonga whale area, ko a timi, e kamata pe he monite, pa ko hai ko disagree koe ke polokalama koe ni, ko ahead ko mo disagree, koe ke tokanga kai polokalama koe ni. Ko polokalama koe ni, tanoa whakalukufua ia, tanoa whakalukufua ia, ke whunua whakalukufua, ai ko kamata koe ke mawala, ke mautolo tokoni ke ngai, tuhausia be mo masiva mo fe amokaki which is ko tamu te fito e te mokala tipa mo viso ne ko ya ha ke aki masiva which is opa te ke masio mato fa nga we ke hanga fa ka fa fonga tak ta ha ko ke ilo pe ko e mostly he ko me ani pe ko na hope ki lotok na whakakau na pule mana toke kakai. Au hala au pito ia. Au whenga whope ke movemenia ke nhanga le liwe, a mea ko ni ke pule ke kakai. Neongo ne iloi, au whenga taa. He koe uhinga koe aho moni te o lelea ke a uafe wataha, ko mou sou mai a ka teki mautolo ai ha, ai skills ko mou mau. He ko eni. Ilo e malolo ko agrisi. O ne malolo ko agrisi. Alui fo kato e ngai mia ko ne kai ko ke mau ilo. Ta ko ngai mia ko na mau sio ki ai. Ko paua pe amoe. Hiku pea u pea ko agrisi. Ne mo lave mo nuai. Ike mo la mo tolo fai ha mea e taha matematia. He siwat ai mu meni ko he taimini. Pe ene pe he ko kamata ke mau alat matol ke mahanga matolo fai whaka mau he ko uhinga ko ha hange ko whalau ko agrisi na ya no fono be mautol ka ko hai na ha ko le mai ke ate mawuti ke mo fa fa ko mautol ko hatin e ke mat mato ko le at mautol na mo ma ko le mai ke at so ma at ko mau pawa pa ta fokri foi whaka kau ia pe he ko ha pure ko hatimia whaka ngongo kaka ika i hala pito o ko kei whekau pe ka kai mo tolu ke mo fai e ngawe ko toa pe ke ha. E benefit e masiva. Ka o fai? Kai. He? Few of them o fai. O few of kau koti miung na fai. Kai ke? O kai whaka politikia ko tak taha mai ni opinion tuk mai ki loto. I kai. Ko hatimia ko ya. Ko hatimia ko lava ke ave ki tahine ko i veitongo o ha. O fai to hange ko no fai to o fustua. He? Ko politikia pa mo te democracy ko ha. Ko lava ke langa fare so ni pa ua whakaya Hawaii. E hai pe upure ke kere. He? Ko democratia mo whakai via masiva ko ha. Ko tokoni ke ki family kon ke langa fare kon ko i veitongo. Ko tokoni ki fe, ko tokoni ke ki whanau kon ko i ewa. Ko tokoni ke ngai fare tutulu. He? Ko tokoni ke whakame akai ko ki sia. Sio, ko tokoni pure anga ke whakame akai ko ki ngai business sio panga pe fia. Panga pe wangeo ni manoa. Mosio, lava pe mumenia lia te panga wangeo ni manoa ko right now, right away. Ka ko panga to e pure anga to me fe. O to e pure anga me development bank, me development fund, anga fonua ko tokoni atu ko ke fatu tama ki ko ko. Ko ia o tupunga e ku talanoa ko he poni, te talanoa luku fua pe foi talanoa e whakakau a aku i he mea umahau inga au pito ke tokanga e kua timi he na uo ko ki loto. Pea mo foi inga au e whe mau ke nau whakahoko immediately o anato e tuku. Te talanoa pe ki ia he poni, pako ne ospe ko ia te hangarewa o hoko at ke mea makehe, pako ne osia foi polokalama ko he poni. Kau sai mahalo o totonu keu kamata. Keu kamata talanoa, ke ilo i katoa he kau poupou, pe mo i kau whakaanga katoa, ai mea ko na e hoko. Ko tui ke tanoa, moho ta e tui ke tanoa ko mea pea au. Ka kou whakamu ke ta e tui ke tanoa pa ke o mai, ho whakau na e toton ke pehe mo o kuala e moe. Ka kou whai mea pe ko tala mai kau, loi a tirila, loi. Ko whea ea mea koku loi, ke tau tanoa ki ai. Sai. E malolo ko agrisi,
Ko malolo ko akrisina le aki mai o a umaki September tau ko osi na osi ai ha. Na osi ai foi patsetia na ui ko ha wanoa tahiva wanoa. Ko foi patsetia na os approve foi patset ko ya ife isune wa fe tahiva ko patsetia o wanoa tahiva wanoa. Osi ai mo ne palani ngawe, osi ai mo ne purpose. Ko hai foi ka minista na nau heke ko ke ta fa ke tahana na i loto ai na e ia po hiva to netoa na e ia vuna fa otsia na e ia I think ko minista ia na i loto ko i foi loto cabinet pe tau te fito ka po hiva to netoa tai mini ko ne hoko ko ya ko ne hoko ia ko paremia na nau i loto ia i foi wa fe tahiva wa fe wanoa palani ko kabineti pe mo purpose ko ngawe ko kabineti so na nau iloi o ana pe mai hata na nau ta iloi na nau iloi na iloi le po hiva patau te fito ko ia na minister pa anga he time ko ia sai ye fepe more ko ai pure anga na ha fai go fili fo pe ha pe toi pe fepe ko malolo agrisio more ko pure anga pa ko ne more ko pure anga ko ia pe ha instead hono hoko atu koe a lere ko e waka ke alo tau mai ke tai mini ko wafe wanoa ni ke te fai a repatriating ko ke wafe wanoa wafe wataha na eha instead lere hanga tonu na eha afe kiki afe waka hanga lewa he takia ko ni po hiva tone toa oha whaka afe e waka instead lere pe e waka ke a ko ke wafe wanoa ko tai mini na afe waka i September pa kofi ma o ke mo whakatokanga ai foi mea koini ko ne afe koe waka, pana mo whanongo katoa ki ai ke niusi katoa, mo mea katoa ko ia koe fua rea pe, na e tō mai me ngutu e siana ko ni koe ha, koe tanuhala. Koe tanuhala. O ko palo me seat ka teki mo tolu, na e ikai ilo e pohiva ia, ai ngahi project, ai ngahi whakakaukau, o ko whaarea mau aki pe, koe criminal mind. Ilonga hataha ko ne mo uipe koe paanga ke kaka ke mau e paanga. Kono maino na very criminal e ne hanga ia o whakakaukau. Pea o ko loto lahi ke whai whakailo ko ni ke oa na toi tuku. Pea ka ikai ke lava whakafofonga ai kakai ko ne awa mea ko ni mumeni ku tau osi nusila tau tori e Harrison. O ko whakaamu ke whakailo mea ko ni pa oa na toi tuku he koe criminal mind eni. Sai. Kone afe pe koe waka ko akrisi mo ne palani ngawe mo ne purpose ko na e toton ke toki ha na e toton ke lere waka tau mai koe ke ahoni mariu pe koe waka pa koe hafo i kawenga ngawe paremia tanuhala o mo pehena ne hanga whakaukau e tanuhala lolotonga e ne minister pa anga pe lolotonga e ne kabineti i kai ne kai whakaukau e pohiwa tone toa mea koni ka kohai te talano ape ke tawa o ki ai he o mousio pe o mousio pe i loi ai ngahi nganga e holo koe o whai koe taimini. Sai. Koe ulaki mea pe nai whakahoko, ko tānoa koe ni he koen. Ulaki mea pe nai whakahoko nai ha, nai whakahoko ke whai tanuhala. Pa kono whenga koe, maumana tui, ko patset ko wanoa tahiva wanoa na e os pasia i sune tau kosi ko paanga katoa ko ia gui he osi ko na pasi ko ala ko gui ko appropriation act ai ko na pasi ko farearea ko o famo oni ko ia tui pa gui leva foi pacheti mo la ko ia ko fa pasi ko ia ko o pasi ake pacheti o gui ko appropriation act Pea koe uhinga appropriation act ko ia, ko pau ke ngawe aki a foi silini pe ko ia, ki he purpose pe ko ia, mo e palani pe ko ia. He ikai te ke toi ngawe aki ha vouti kehe, ki ha vouti kehe, ka koe foi palani pe ko ia, mo e purpose ko ia. Kono inga o kuia koe appropriation act. He ikai ke toi hanga ha ataha oha, o liliu ai ha ai pachete. Ka mosio kihen. Taimi pe koe na mafuri ai koe waka, ko ne mafuri pe koe ai waka koe o tau mua pe ke tanuhala, pe aha, kamatare ke tau sio asi mai ai ha, ai ngahi ngā e hukoni,
Pa ko tangata ko ni ko tangata whakatu tā maki mo oni. Ai ko mo iloi ko lavu lavu. Fulahi apine de kai mumua. Fulahi hao ai siana ko ni me mea ko kaka. He? Mumeni he ikai ke toi hao ai siana ko ni. I he mea ko ni he mea ko kaka. Pe tatau e pepe e fiha totongi ko a Harrisoni. Kua pau ke tau totonga Harrisoni. Ke whai hopo ko ni he kai peke toi tuku. Paka pau ke lava he kua timi o whai mea ko ni. Te tau whai e tau tolu. Te tau whai e tau to mumen ai mea ko ni. Sai. Taimi piko na ngafe ai koe waka pe ha. Kamata rewa ke hu mai fu ata mai koni. Kai peke toi fi alu lavu ya ke alu o. Minista ha feitu. Minista pe he ha. Minista pe he moi. He koe uhinga nane ha. Koe uhinga nane o tifai fo imea koe ni i he taimi ko agris po iwa. Mo manatu e te au no valu koe peko te au no wha koe. Miliona koe nani hanga ko allocated koe ka toki kore hawhani. Miliona. Pe tarange agris he kai ke whai mea pepa ne tarange ea ke tu o pe patiseti. Koe ne uhinga ene whema o ke tu pe koe patiseti. Ke fimo approve ea appropriated eki. Appropriation eki. Pa kone approve pe koe appropriation eki. Ai kone hau ko tala noa mai ki ai. Peha. Pea whakalao re vai. Ko mea rewa lavu ten tok whai. Kono kumi ai paanga. Kana iha. Ne kai ke tari a grispe na iha. Puke mao ia aisake eke mi whare paanga i ha. Procurement. Ko ia ne kai ke whai. Ai foi nga unu kona siana koni. I he taimi ko a grisi. Ho koe pe mo ne kākā kona koe. He umea kāta koe wawa au o tūri ai. Tūri pe te ke hopoi. A siana koni ka alo ngā popula. He mea koe kākā. Kasi o ka whanga, joa ai umea whakatahui tohi pa whanga reasoning, ai kāka, ai siana koe ni, ke ilo he kau whafofonga wharearea, he koe mea aini toton ke mūwhai. Hange koe mō ta utua mō toko e kahafu mea whewe, talo e more a pure anga. O mai pe mō tō ta utu pe ko hange more a pure anga ia, it's a joke, hange koe ha whakakata, ke ateo. Taimi ko tope o kou tohi au kou ngoe o kou liri hoku loto, he e ku ita koe ke more koe pure anga. Mo toki ilo ngai information kehe taimi ni, kou whaka amana aku ilo e au ki mua, osi kaila atu pe au ia. Ke fimo mahino koe se misisika hifo ki lalo ka heka poiwa, o wana more pure anga. Pango fok tau toki ilo katoa information katoa ko ia ki muini, koe ke tau lava whaha mea ko nau tolu pena nau iloto. He koe mea ko whaka uria i ko sistemiko ia, koe o mai o kore mai ka tau tole tau vouti pia atu pia, pako nau tope ko ki loto pa tapuni mamata pa. Kai ke toe, sio ate kakai, kai lo e kamata he monite o aloa o ke uata, he kai toe tapuni ha matapa ia. Ko ne tapuni pe matapa koko akahe ake hava. O ne tapuni mai pe matapa koko akahe ake hava. He kai ke toi tapuni ha matapa ia ko atimi mai ke kakai. Kai sai. Haulewa siana ko ni ko lavu fai hono calculate, mono mastermind, angai move katoa pe. Angai move katoa pe. Sai. Foi pacheti wafta haiva, mo foi pacheti wafta haiva wafe wanoa, ko os alwe ke appropriation act, ko os approve ya, sai. Ko harewa mea na nau fai e taimi ko ia he kabineti. Mosio ke fu maini ko o siana ko ni. Haimen ai fai he kakai ko ni, sai. Na hangarewa tutu uni ke ha, toe ngā vouti kotokotoa pe, toe ngā vouti kotokotoa pe, mei pe ko epeleri, o lere mai o au mai ki sune a tolu noa ke ha, alu katoa ke panke whalaraka. Ai au nau whakafofua, o whiunga fo i paanga ko ia, mo ta haua miliona. Whanau mai pitapua, ka whakamatalat ko ngangau. He koa pita, si, ko mana tui ai rewa. Pita. Na ke ngau he vai, tohi mai pene kakai he vai pita. Na ke alu he scholarship ai vai ki Australia. Alu pe ko ia ko ulak sivi pe ko e te ho mo orientation ina e fai sivi uluaki pete ke lava hau kate foi polkalama. Kai pe ke lava koa foi meta, ke to. Toi atu ho chance to oua, ke toi sivi ko uhingaka ke to ki hoko ate foi scholarship. Toi at pe chance ko ia, ku ke toi to pe ai pita. Peha, pake foki fai pe mo if mo mari o mai ki Nusila o mo no fai pe Nusila no fai pe, o ke no fai pe ko na pita. Ke sio, haole ma ko pita ke whakamatala, he me a kakai ko na lava ko he CV. He ke lava ke tawa mo au pita, ko ke utoa he CV hange ko koe, ke nganga na CV pe, alo scholarship
ai pure anga whakamape tau ko i Australia. Ko mana tui ki ai te ki foi mea ko e ko ne ospe ko ni e ripati ngangau. Ai ki whakasesere ko na he ko kamo ilo e ne tunga whakakohe ne ngau e vai. Pe tau alue ki alue skolasipiko ko haka mechanic engineering or whatever ai vai CV Australia to te anga chance to what CV Australia to pe ha turi mai ka ke te anga mea pe ha pe no foi nusila ko pita pua na rot ok mui ko ke kakai he fai nga loi ko ne fai ko no ngutu kai ke sai pai i ka to hagreva pa ko mea ko ni pita pua ko talatu ta hawa miliona o wosi tu uni kabineti ya alo kumi foi tu uni kabineti ko ya osio ke mea ko ya ko na fai ko ya transfer foi ta hawa o hake kife tonga development bank to tu uni leva ke ha to uni leva ke to sell out per mo ha to sell out per mo bond fe unga mo panga tahanima miliona to hake mo ya kife o hake moia ki panke whakalaka. To ni lewa ke ha, o kuia e pa anga hongo fulu miliona ko ya, na e transfer e pure anga ko agrisi o ave ki feia, o ave ki fare pa anga ko uhinga ke ha, ke fai ake whanga ki no business ko niko, hange ko tohina, hange ko credit union, ai fine mātua. Aia ko foi pa anga ko pure anga ulotonga i he tanga development penge taimini, hongo fulu miliona ko ya ko na ave pure anga ko agrisi, tahani ma miliona, pure na ave pure anga agrisi mai masiva hongo fulu miliona ko ya tahani ma miliona ko bond mo tahawa miliona ko ai pa i ko me foi patseti ko na approve ko he appropriation act ko wanofa wa fe tahiva wa fe wanoa ai fe unga ka ta mo fe panga ko mo panga fia panga tol fit miliona ko foi tol fit miliona ko target ke tan o target ke tan no hala target ke tanu hala ko taimi ko na e we ai ko e pohiva to ne toa ai vaka ko ne we ko ai vaka o tau mu ata hapeia ki ha tau mo ata hapeia ke tanu hala o mo pe ko ne ai kai ko ai love ai love sai mo si hen he foi mia ko ai ko kuhinga ten ka tek motor ko atimi sai ko appropriation act na pasi ko silini ko o transfer ki panke ka o toton ke appropriate pay o toton ke alu hanga tonu pay ke foi appropriate purpose mo palani ko na ai kai o hanga pure anga ha we ia o mo pe ko mau lao ya ko mau lao e na hanga e na hanga to o silini ko ya oha o ngawe aki ki hame ake o ikai ko na approve i appropriation act pa kono hinga ni na fe kau aki na hua tu fek na hua foke pure anga ko ni ulotonga ela mai hai ela masa mi vai pul ko sa mi vai pul na ya ko sa mi vai pul na e minister moi ko he taimi ko na fa tanuala i lo ilere sa na ko ya kai to yai mo hai to yai mo nuku na minister moi he taimi ko na ya na kai ha ai ko maka ko luani now i lo i ko ha now i lo ko me a fai ko tu mari ko ya ko fo i maka peta ko foi makapeta kai ke ave pa anga ko ya ave ya ki equipment he gua o si ai pe equipment ni pa ko ke na equipment e pure anga kai ke ave pa anga ko ya ai ke varita he gua he ko ka na misini varita pe ko ka na kauta varita e ka ke ma o na sirin kai ave ka to pe sirin ko ya oha o no fo pe i he foi makapeta o ko mo pe ko ave sirin ko fala kai ko ke fakala ko tu ya fini moto ko ni mau e lao i ko osi pass ai appropriation act ke aluhanga ton pe paanga ki me akoko alkiai ka gua hala ka musio ke foi mastermind ene tipi mone fakairi fia sai ospe ko ya pe announce e se afare area ko ya tolo ye fakava ko fare tolo ye fakava ko fare sai ha mai pe ko ki e pereri ko ha ko to loi fa ai frava ko fare ko nga ko ha ko kamata foki ke ha o goni ngai tala no ko ko covid ma asi mai ha o mai ko ki epeleri sai mosio ke foi mea ko ni o se pe ko no ave ko sirini ko ki soft close tu ne soft close fare i ahoni
ane afi, na e ha, ane afi, na e whakamooni ai kontreki, ai ngahi kautaha katoa koe, te nau whai e ha, ai tanuhala. He koe uhinga koe purpose fokia pure anga ko pohiwa to ne toa mo palania, ai pohiwa to ne toa ke whakao koe ke wafe wataha, koe nau pehe koe priority ia koe, e nau ngawe ke sai ke taha katoa, koe tanuhala. Ahoni, soft close, ane afi, whakamooni lewa kontreki koe koe, ai ngahi kautaha koe ke nau ha, ngahi kautaha koe ke nau whai tanuhala. Ko haia, saia moe hao, mohai, nuku, mohai, lavu lavu. Ok mosia ke set apu he marie a fufoi kaka. Ke marie a fufoi kaka. Sain apu lewa ane afi, pea ha, soft close lewa he ahoni, pea ha, na huai pe ki tua oha, whamatala mai ke papiriki. Whamatala mai ke papiriki, koe uhinga soft close, koe uhinga koe ya, COVID-19. Og mosia ki hai, og mosia kono whakapulo i, ata mai lelei, o haa mea vare na eo koe ke heako. Toki o mai rewa ke tu afare, ae koe o kou loto mamahi ai he koa timi, he na o mai o tala noa he tu afare, mo e na o koe na o koe o pou ke mea hala, ke na o soft close e fare, na e toton ke ua ha, o te na soft close e fare, ka na ha, huki tu alue, kai, na o na to talango fua. He koe uhinga koe, kai ka kete, koe kakai koe o filia tu tai kete kovi, o talango fua. Sai, toki o mai ki tu akea. Ke discuss ia ia mea koe o toton ke discuss koe loto. He koe fo i palania na e pe. He kai te ke lava ko dance mo e fu man fekai. He kai te ke lava ko ala ke fu man fekai. Ka o whatever pe ko haku ke dance around mo ia. Alo tau o lunga mo e fu man fekai. Ke ilo i no vai anga ke lava ha. Ke lava tu usi ia. Ke lava ha. Ke lava kate paipa ko ia o whaia ne kai koe whonua. Hei kai te ke lava ko alo tau o lunga pe ofi ke fu man fekai ka ua rewa ko ke dance with the beast. Ka koe ia nai ha. Koe ki o ten mo beast. Kai o ia ha. O ia po ke ngā wefu beast. Koe ha. Soft close. Ta anua tu a whare. O si saine kontreki ane athi. Ha mea utoki o mai ai. Ha mea utoki o mai ai se misisika mo mea. O whakamatala mai piti. Ha mea uke toki ha ua whakamatala piti. Mo eke piti. Pe o whewhe piti. Kai te ke lava huki tua. Me soft close. He koe mea e toton ke tala no ai. Hono tae isi ho mo piti. Koe mea ko mamahi ai. Mo e mumeni. Koe tae whai e mea koe. Koe ka mamamai mato pesi nolo. Kai. Ka koe uhinga koe ha. Na here i holo pe e matene. Mea katoa ke ua nā hoko. He oku ha. Oku i kai ke kauhono hingoa i he ha. I he whotu tu ke mawhai. Kai ke. Sio. Saine kontreki ane afi. Soft close e ahoni. Tok discuss leva COVID-19 ni he tu afare. Pa koe uhinga hono discuss e COVID-19 ni. Ke ongo mai ke whonua oku ha. Oku nau ngau e whakalao. He that's the only moment oku anghe lao. Ke ha. I he konistuto ne whikataha iwa ke ha. Ke mohanga ngau e aki. Ai mawhai ko ia i he taimi oku ha. Oku ia ha whakatamaki. E tō ki e whonua. Ka mōsio ke marie. Na ia ha whakatamaki koe whewia. Na ia ha whakatamaki e tō ke whonua. Ne ongo a whakamatala a whaki New Zealand. Whakamatala a whaki Australia. Whakamatala a whaki Britania. Whakamatala a whaki Argentina. Ka tō e a whahe ngai whonua ko ia. Oku i kaike o mai a wha e tō e ngai whonua ke o hake ia ko ia epidemic ha. Epidemic issue a tonga. Lotonga COVID-19 a maman, ko iai ha COVID-19 e mau i tonga taimin. Hala, kei hala ata. Kana e tāpuni koe ha. Tāpuni he epidemic fe ia. Ke epidemic e toi ngai a mamani pe neongo koe maman, epidemic fa maman lahi ke close down. But koe close a tonga he kuoto ha mea pehe ai. I kai. Ko interpretation ko niu toton e iai pe loia lele e tene lava ha. Tene lava ia hai. Ai mea kātoko ni pangau, kātake ngā ake rea hala koe ni koe hae i ka kowhi mā ke ongo koe hae i ko mafu. Ke ongo pehe, ai ongo koe ko mafu. E ia e loia lele tene lava ha, o whakatontone alu hala koe ni ai lao koe ni. I kai ai ha, o wai ha mea ko ha pandemic ta ai ha mea e to, e ai ko whakatātātu. Koe ngahi, disaster whakanatu la kua pau ke to.
Ko pau ke toke fonua pe toki ha, pe toki lava ke ha, ke ngawe ake foi lao. Ka koe ka ke toha foi lao ia, pe neongo ko nau toki o mai ko he aho. He ose soft close o fai mai announce. Kana e osi foloa pet aia. Ai takai holo e fo i me aia ko ia ia, i he uto ko lavu huat ki farelare o ta ki kabinet ta utu anuku, ta utu mai pia mohai, sami vai puluai. Osi foloa rotate, ai fo i sariote criminal mine ko he uto ko lavu. Aina ia, saine kontreki aneafi. Soft close ahon, peha. COVID-19. O mosio ke alfa holo mui ai mea. Hiri ange ko ia utoton ke ha. COVID-19 soft close he peha. Patok fai saine kontreki. He koe ha. He koe COVID-19 ni ke to i tonga. Kai toki lava ke use ai ha. Ai mawhai e lao ko ia. Kana e ha kai. O si saine kontreki ai. Hu mai lewa saia moe hau ia moe ha. Koe pehe mai koe ke ha mea pehango tala noa ko pitapua. Hu ma pitapua ta mai ko loi ata tirila. Pitapua. Ka aku ke pehe ko sign contract a saia moe hau kea. Sign contract ke anghane fu wakapuna. Pe ko sign contract ke anghane fu no pere. Aku ke pehe ko sign contract a saia moe hau moe kabineti ke ngawe ke tanuhala kia. Ikai ko sign contract ko money e disperse. Ikai ko ia. Ko sign contract ko money ke disperse. O tatau moia lavlavu. O tatau moia nuku. O mosio ke manuva ko ai ko nau fai. Hene ta e whakalao. Pako hare mea ko atimi fai kiai. Ha mo mea ko atimi fai kiai. Vosa. Ha ho mea fai kiai. Ko sea ko komit kakato. Meni vosa kwa ke lava failo impeach impeach fare area he koa vote of no confidence ke turigi pare mia ko na he ko ha o se mai na tavalu ya ko lao ko ya tongo fo ke vote of no confidence o se ha mai na tavalu ka ko ne ha upi ana ya hoko he general election ni ko na fai ko agris poiva. Ko fili ko na fili ko pare mia ko fili si ipeia. Ko channel election review ke lao na os kamata pe time ko akris po hiva. Mia ni ko ke lava. Ko ko mo are. Wa ho futare ni ti fakalao. Ko ke fai ha mea pe. Ko mo tari ke ha. Mo ai. Pe he mai tirila saloni patoa kropolo o fe ma o tahakilu ke fai a ke loya ko. Wete mau tuki e mea katoa fei tu mo grand where to get that money ke haya mai loya ko ya ka mo throw up I feel ke o ki fale hop te mo lava fai mea ko ya ka mo o mata la mai ke kakai ke na hanga te pa anga ke fa ka po fie ka pa ula ke kakai e manomo mea katoa ko he wike pe ta a ho pe tolu ko lava fe kilu ko na ta mea noa ke tana ke kilu ke hopoi ai mea hala ko ni ko mea mo whaka i ki ai ko pa anga. Kai. O te mo whaka i ke pa anga kai hoko o more pure anga. Ho mo mea ko whai. Ko ma whai ko ha. Ko mea te volo. Ai ma whai. Na mo kore ke kakai ke ha. Ke o atu o nau ma whai ka te mo tolu kai ha. Ka mo ngau mai manau tolu. Ko mo ngau mai kakai. Pea koe ni halalau holo pea. Lavu e matawhare kai ha. Kai pe ta utpe kwa timia se siotu. Halata ke faha me aiki ai. O ku ia e possibility ke more pure anga ko ni e taimini pe ne ava fare area. Ka pa te mo fai me ko ni impeachment. Pe ka alu o toki tutun he la o hala pe toki hala me ai. At least o fa feinga. Fai ha feinga ke a uki ai. Pe ko ya o ke lao hange ko lea akrisi o ke fare akse misika. Pe ka ke tare tu ie foi la ko ne ono pe ko hale me ho kwatu ko ngata anga ia. Pe pe he gre at ko ni. Alu ke ya o impeachment ni pe mo me ka to ko ya pa ka tok tutu ni fa mau anga tonu pe ia pe toki ngata me ai ka ko fai feinga. Mau si at ko na mau tolu ko ke fa feinga ko ke e mau to mau satisfy. O ma kore mai ke ate mau vouti pa ate po ke fai motor ha me ta ke. Fu me ka to ko ni o ku tai whakalao. O ku tai whakalao ngai manu wa ka to ko ni. Fai ka ngau. O tu te mo fai ka ngau e monde.
Pea koe uhinga ia mea play a lavu koe i ho mo atamai. E ku ilo e lavu all of you guys. Ko sio mai koe se aso varen koe mo sa amiu vai pulu koe mo lavu koe mo pohiwa to ne toa te vita la mau. Ko nau sio mai koe ka mutolu hangea nau sio koe ka vangagi kuma. Kua timi. E nau lava faham. Nau kata he mai nau toi sio koe ka mutolu. Mo fai hanga aue. Ke mahino, na ave mutolo a koe pa na whiri mutolo mo tatava henga. Ko ku kore atu ia o fa mai ke mo fanga aue. Sia, o si pe koe nau ai koe tutun kabineti peha. Na foto pe komiti koe keha. Foto pe komiti koe ke na hanga ko pure i koe aiha. Ke na hanga ko pure i koe tanuhala. Ko haliwa komiti koe na hanga pure i tanuhala. Pare mia mohai. Pare mia pea mo te tala mau pea mohai. Moi. Ke hao ako sita kau ha mea. He une ilo i hao. Lesi. O koe he ufanga whakatapu. O koe ke ilo i ako sita ha mea e tawe kau aku mo mea koe ni. Kako uhinga koe ha. Uhinga koe fu atamai ko lavu. Alo atu pe atamai ko lavu o toki ha. O toki fai te riha pe o ngotoloa kona. O ngotoloa kona ko poiwa te one toa mo te vita lave mau. Ha o pe lavu fai te riha. Ko lavu ko e BYU ia. Ma monga ia. O ko ala te a fai te riha mo uto o ngotoloa tau hitohi ko moua. Nau tolu nau pure aia. Nau tolu nau pure tanuala. Ko talanoa te foi talanoa ko ia ka mo tolu ko atimi ke lava ke ki ngau mo atamai ngau ange mo foi atamai ke lava ke tausio ki ai Appropriation Act mo os ilo ka to foi me ka to ko Appropriation Act ko tali foi patset ko ia ko sirini utu ke sirini utu ko sirini vaka ke sirini vaka sirini me alere ke sirini me alere sirini vahe ke sirini vahe o ku I kai ngo fua ke to sirini ko o ave ke sirini ko no inga go Appropriation Act ko Appropriation Act ni ko ni ave ki panke falala to tu ni ke ai ta tani ma miliona to ngawe ak mo panga na approve he cabinet agrisike hongo full miliona ke ngawe ak ke kakai masiva ave ka to ki panke falala o ngawe appropriately o ngawe ke foi appropriate me akona ai ki ai ikai o mau lao o mau lao ka ko ha mena hu fanga ke ai foi lao ai foi no mau e lao ko ya hu fanga foi lao ke COVID-19 kana e to ha COVID-19 ni tonga ikai o mo si o na fena pasi foi fa kau ma kakai ko ku little mind ka ko kakai ko tipang ko now thinking o now to si na to o to loloto at foi why eta why o move why ai silini patseti Why o fai soft close he ahoni? Why na sign a contract ane afi? Why na soft close ka mata no itua? Koi atamaya o ngawe o ne eke why is this why that why? Eke Hawaii e fa tol fa nima. Ke mahino ko atamai ko atimi. Te ke ilo I rewa me a koe na e whai. Kono ave siriniki he ka toki lava ke ngawe aki ai foi lao fika tahiwa koe ha. Koe ala taware pe a minista pa anga mo pare mia whai nga mea pe. Koe uhinga koe ha koe pandemic koe. O describe he fika tahiwa koe koni stutone. Ka na e to fehu ia. Na e to a pandemic ka I. O appropriate hono ave silini kato ngai ministry of education, ministry of health, ministry of civil aviation o ku faka o appropriate ave now silini ki pange falakalaka o ku ikai ke appropriate ka ko mo ta auto sio ke fefe mo sio ke fefe ha o se misikaya e ke pe silini piti e ne kautaha 5 star o ku fea o koe ke whea ia pa yes. Kahiri koe ako sea ia ha. Sea ia ko mit kakato. Sea o si pena e whae ne tohitangi. Pe ako kore at ke moho wakai e tohitangi. Wakai e tohitangi kon e whae sea o si. Koe ha hono tu unga he na ea. Ha haka pure anga mo ngai kakai whatonton lao. Ko uhinga koe ha. Koe uhinga he ilo he tuina e ha.
Na hanga o misinform ia o whekau aku mo mea koe ni. Ka koe uhinga koe ha. Sio ma lavu ia une hanga ia. Eat you guys alive. Uige pe mai lavu koe ha mo whanga ki tau tuatu. Hanga e mutua whanga ki kai koa ka lavu. Pau ne hanga lavu mastermind e fu sistema amerikani o fail. Ka ne whai whanga fu ka kona e toi tau. E hai mea toi ta e mastermind e lavu lava ena. Ka akuha, heke atua ke piki kia hai. Piki ka saia moe hau ke piki ka pilo revu ka hea. Ka whai ene ka. Me ani koe ke moulawa whakailo. Ai si ana. Mako si ana na kala noa pe hai. E ai tonga, ka ke toi hataha ni hao. Hori ke tuku haki loyol. Hori ke taofi Facebook, taofi e. Ko uhinga koe hea, koe mau tala atu ene mo oni mo ene ka. O kou tui mahino foi tala noa ko ia, ko mea ia kou fie mau eo ke mo o hake, ko atimi, o kou fie mau ke mo o hake mea ko ni moni, te o nā toi tuku. Ai foi mea pe koni kou tala atu, foi mea ko ia, ko foi tektiki a ke ha, ke akahi ake pule anga ki tua. Ai ha, ai mea koni ko wha matala atu. Ai foi soft close koni ai whai katoa moe, saini koe kontreki he, aho koe, soft close e aho koe, tala noa itu a kou veti et aho koe. Na whaanga ile walao e COVID ki ha, ke transfer koe whani ki ha, ke tanu hala, he nai osi suai pe, ke tanu hala anefe, osi pe koe le Filiparemia. O mo usio ke hao e foi trial, koe, hao e foi hala koe, path koe, o foi kaka, na e kamata pe mea, osi koe Filiparemia, koe fofua whakakaukau pe paremia, na hea mai ki tua koe ha, tanu hala. He koe whakakaukau ya, hai whakakaukau ya lavu, ave au ke minista he moi. He kui loe lavu ko hea. Ne osi follow pe no fika out e lavu e mea koni. Koe fu maka ia koni a lavu koni na e whai pe i he taimi ko akrisi. Osi follow pe ne risi he taimi o akrisi. Koe uhinga ia e ne whai koe ngai manuwa takahi lo koni tia wono noa miliona kona ne ai koe ke tangata e ki. Neongo koe ke hawhani ia. Ka ne fie mao foke ia ke Appropriation Act ke fi mo pasi. O pasi foke. Ka na hea, ka ke lava e ke ne kakaya akrisi. O si follow up e set up e fu atamai criminolo me he taimi ko ya. Turi ki tu aka ko osi tu foke fu maka. Si o ko ne hu mai piko no fika out ko no more. Une osi ha, une osi palani ha no hala ke ne paanga na osi ha. Na osi fai be ki mua. Ia ha. Foi palani ngā ue a pohiwa tonto ako ha. Tanu hala. He ko uhinga ko ha. Lavu e minista ko he moi. Ako sita minista ko he moi. O si fuoloa no fika aupe e lavu me ako ni he ngai tau ko hiri atu. Kai ka mene da tok tupu kosa. Pe iai pe loya matao Harrison i tene lava ia taki mai kakai sana ko ni kitua. Kai ki lavu ka meo ke tau fia ke painting pe hopo kai ha ko ni makilu na ke painting pe malo he ke ifo na lue holo moe kaka. Kai ha. O kou tui o ku mahino ko foi keisi, mahu inga au pitoin ko atimi ke whahalave ki ai monite. O kou tui ko mea ko ni o toton ke ha, o toton ke whakailo. O kai ke toton ke tae whakailo. Pakapau mo pehe mo tolu kai ke whakailo ko uhinga ko ke hapaanga, pia mo lea mai ke kakai. He lawa kakai, sayanga mo lea mai kakai ke toton e loya. Ho mo ko fai whakapuripuri holo ko i loto ko mo whangaki mea ko ia mo lea i pureanga. Sayanga lea mai ko ke ate sirini ke toton ke loya. Hopo. Sao si? Tu garung hao fai ngau tamai. Ko fe whakao sea ke mea koe ni e tānoa ke. E ku tala noa ke mea koe ni koe.
Sistemi, pe ko hala fononga whakatonga ke te au, Usa ia mau pe si o stati. He ko sa ia he stati ngai hala fononga ko sia si sukala se ka manion ko ki ngai au ki muni. He ko hinga ko he ua kai kato, ua kai American ke system ko ngau ko sia si, Ne wal fo ko sio I he ngai storage mangai fare ko lo ko sia si me akeke me akai vala furniture anything, Now alo sio ai. Ako siya si Goni, he ikai, teke te sio ke pisope, mo no kau tokoni, mo kau puretapo siya si Goni, te nau asi I hataha ufare funga waka. Pe te nau asi I hakakai tu maarie. Kai, pisope, te nau asi mau pe kakai kuha, kakai oku li ekina, masiva, uitou, li ekina, O ku maharia e kusio ke foi sistem ko na siasi ko ni. Ko na fare kolo pe ke masiva. Ko na mea kai pe ke tufa ke fie kaia. Foi sistem ko ni o fa o siasi oha. O tu pe he kai ke to lava e taha liriu. He kai te lava he piso pe ke ne toha paanga me paanga ko ai siasi ko ke masiva o ave ke taha o fare tu maharia. Pe e fai pe a he piso pe ke tu ke ka to puke ta. Aia ko uhinga atu ia ke ateki motolu ko atimi. Toton ke fokotuha makatuunga pe moa polisi ke mu ngau e ke ha purpose pa moa palani. Ke siot kai kakai ko ange ko gulau ko kamata he monite ai ha a tohi fa mau ko ke wafe wata. Ko taimi campaign ko kai pe ke to hala ku sio ako sio pa ko motol hange I will watch you guys like a hawk. Poko ke tokanga po hai folo ho fale ale mo haifua. Ko kamata ni watch area. He ku kamata ke mo mai ke ha. O mo me pe fai ko mai po talano he ha. Principal agressive vision agressive. Faka off pito vision agressive. Pe faka otua pe ta ngawe ka to tokia. Ka mo mai mo to usia ke ha. Ke he ka pe ai mo ma fai pe ai kai. Ko kamata he monite ta ha o ne ha. Ene ki vaka a me pe mo ha. Mo ho fe unga ko o ko ke lava ke tonu ha. Asio ko ka kai pe ko te mama e fonua fe kau ak mo participate ai ta ko to kamata monte he kai peto e tuku ya te hanga e o fa mama ka kai fe ka me ka kai na ta vai pe fili pe tai fili kai kamata e fa mama ka kai ho mo performance ko he ke ka hau ke usia ko me ko hanga tari foi elito ko o estimate kalama ke to fai foi por kalama ko to na ki ka hau ke hanga fatatau ko mo me ko e fai ko ka hau ko ani ko fe poto Papai talma he fatal mai fo kase ni. Ki tonga fili fare ale me be aku. Ka ko talano ako ke me ako ko ilo ye ka ti lava e ko e. Pa ko ga lo to tau fe ya o kata. He ngawe ko ni e ko o fa fo no fa lu fo. Pa ko fe mai le ko ni ke fo no fa lu fo. Ko tu ko foi ke si ako ka ta ho ko mai ke me ma ke. Ka mea make he. Ka ko atimi me tau ke. Ko atimi me tau ke. Ko atimi. Oku toton. Neong ho mo lava ki fare alea. Tuko pretending. Tuko whaka maybe. Tuko act lava. Oku ke lava e mo ke lava e. O se ango ia ke lava e. Ka ke hufanga pehe fo ibaka ko agirisi. Tuko pretending. Fe mau ke tak ta approve on yourself. O wa ai ke mau hala kakai. He ko ya. Ko por kalama ko ni ko. Fu mata ai ke ne tala mbe ko mo ni. Ko mo performance me mo ni te o tau ke wafe wata ko mo lava anga ki fare area kon o ko palo me sa to ni maga tek motor. Pa ko ko uhinga ni ko hanga e o ai ko atimi ke si fra fa no. I just need the best. The best ke movement ko na krisi ke lava oha. Lava hoko Prianga fate mo kalati mo transition ko ke prianga fate mo kalati me ko fe mau ya pe ka pau ko me ko e au ki ai ko moloke ko atimi te mala ko atimi ko talatu ka tek motor mal disrespect ka ko talatu e au I timing ka hoko te mo kalati ak no moloke mo tua te mala wi ai kaya o ke te mo kalati kaya fia fonua kalava ke kai masiva na tukwau hange ko timing fa fanga pe masiva o ko mo ife mo tu mai me fe ia
Ko tari ki he. Tukuaki ko ya se misika. O ko tukuaki ko tari ya se misika. Na sen mai ka tiao ki tukuaki. Pako ke loi pe ko mea ko ni o kuhala, pe ko mea ko ni o tono, kana sen mai mea ko ni ka tiao e fai polkalama pa ko fi hono fakasio polkalama te ke ke polkalama. Ka ko fe mau ke fa ala ala te poni ke mohanga i loi. Hame tu kwa kia polkalama ko ni e kurea ake mea ko ya ke se misi e ko ha ke mea ko na more pure anga o tu ke funga te pile. Hame tu kwa kia iau. Hame ko ke mo tu kwa kia lavu na tau fo fanongo ka to ape ia fo itepi ko lavu. Everybody listen ke fo itepi ko ya he na hangi ha no share na tau fanongo ya lavu. Na tau whanonga ia hai, na tau whanonga ia vuna whaotsia. Na rea pia vuna whaotsia. Ko rea vuna out on my dead body, ke hau whakareti, ke hoko koe ha, pare mia whanua koe ni. Vuna, na ne whai rea koe ha. Na toi ha, na toi rea mateni o ha, rea mateni kuna hausma mo lautala e ha, a whakareti a se misika. Ha mea mo mai ke mo tuku haki iau. Why blaming me? Kwa timi, o mo hange ko mo nana i he tano to hake ai fu mia ko tuku ke funga te pire ke tala noa he mama he ha se misisika clear ho hingoa he o na hanga tuku haki ko he clear i loto he i kai o ke upe he io o ko upe he ko fareti ko ka kai fa fa pe fareti e tek na tol ka au ia ha o wai culture ai fonua o conservative fonua o wai kakai lotu na utari kai kakai lotu kai na utari tari o wai matu na utari kai matu kai na utari wai voters na utari kai voters kai na utari tari ko to me e papiriki fa kalufu mo society fa kalufu ka ko tau family pato ko me ko ni hoko ai ko e kure atu ko ha me tu ko aki ia iau e koe ke toton ke tuku aki iau, pe tala mai mo ek whanau, pe tala mai mo toton e fusi mo mea, ai ako ek whanau, o koure atu ke o mai pila ko ia ki loto, ke hoko atu hono toton e mo ua ko ia ke osi, ka pau na iaha mo ua, hoko whanau ke mea ko na sika. Pe ko whamatala ta lewa ko ni, pa pau ko koe ngaluafe na ke whae tano ako ni, o ko kore whamole atu ka te koe, ka koe ki usai aho o ngutu, whamatala pehe. Na tano ako fuha, o vale pe fai pouso mo fe ave aki holo tala mai ko fe fine ko ko ngaluafe I only respect you he time pe ko kerea ka mo oni time pe ko sleep ai ko ngutu ko me mo oni I will tear you apart ko talate ka ko I por kala mo ko ni tala mai na kai ha fu ha fa fe ko pe ko ni mafe I he ka utaha ko na sika ko fa now na e ako ia ke na will make their own money and even na hoko palpare maga ko family hoko matata mana tamai mo fae and na ia ai hange down ne fa now and all those kind of things ka to fe ku tata mana ka ke hata mai ka fae ko pau ke hoko palpare makoya amusia ki mo tone ka ke hoko me ko mo ngai family pa ke mau ke ure ake me ko ni na tape ko fuha he ko whanau ko ni na talo ngau e tamai mo fae me he tupu hake na iai palau na iai wharekolo na iai waka na iai four-wheeler na iai kaeua na iai e me akatoa a fefine ko ni mo tamai e whanau ko ni na nausio na mau ngau e whapure anga loua te ngau e ki uta na iai e me ako ya na sio e whanau baka tupu ha whanau pehe ka nau kaiha ke make sense ke make sense Now tape ko fuha poko ya. Now tarangiai, talamai ka te au, ai mea ko mo oni. Paka pau na iai ha mea pehe, o toton ke totongi, ke sika ai mea ko ya. He koe ngau e pango na ke whai. He ne kai ke ako I ko whae ke whai ha mea pe, mo tamai, neongo a taktaha mana. Pako rea ina re kaka te au. Mami, koe kuhala, koe kuala ke he kāti. Kāti a se misika. Ko pet hai winga o fa o mai be se mi se ka ti ka te au mami he ko reka ko ya na ka pulu havelu na fa uli pe ka se mi pe au loi be sika ko kuala ke ka ti ko ha winga na ke ala ke ka ti
Ko kuala ke kati, na ai ki tamasi, whaka osi niu tu pui vaha, osi wike taha, osi wike ua, osi wike tolu, kai peke vahe ia. Pa koe ko uhinga ne tae vahe anai mami koe kaha paanga. Ko uhinga koe ki tamasi, whaka kina mo, whaka kaiha mo mea katoa ko ia, pa ko whenga se misi ke ai ke akoi, ke alo ngā whai whekau. Ka ko whaka au whaia whake au mami, he kore mai ki tamasi, peaha, pa ngā to e kati o talange ki tamasi, ke alo o toho, aine vahe, o kato whafuk mai kati. Peaha. Pea mao pe mo e ki tamasi, ke toho ene paanga. Pa koe toho koe ne ki tamasi e paanga ko ia peaha, pea ngai ki tamasi o mai tola te au mami. Ko ho mo nia koe tola pe te au na ave atu, io mami tola pe te au. Pea toho lewa mo e vahe koe ki tamasi, o ange lewa vahe ki tamasi ki ai peaha. Pea kai ki alu pau whekau ki tamasi ki alu whakafoke kati, peaha kai ki alu whakafoke kati. Kai ha, alu ato ki pasi holo he kau he timi akapulu pe koe, ai koe, oku sekretari pe oku palestine ki ai ase misi. Peaha, toki ilo hake pe ko osmore, kai ki ilau mampi koe tolu afi pe koe whaafe, kai he kau akapulu. Pako upihat. Ha whaka mooni, teke o mai ka te au koe mea koni ki tā mai ki mooni tamai. Mami, iloi pe me camera, ai kakai ko toa pena e o ko toho kati. Pako iloi ko he aha ko ia pau tok tā lewa ke ki tamasi, alo fe whafoke ai kata se misi o ave kata se misi ki ai. Ko mea to tonu na ai hoko, pe au kai ke uma ke ure atu aki, ko uhinga ko fehala ki na fai hok foha, pa ko responsible ki ai. Ke to tongi ai mea na ai hok foha. Ngā luafe, ngā ue pe koe ke sika ke maho mo ui. Mea ia o kukovi ai ngā ue kone patoa, ko ngā ue kakai ko ia hange ko koe ngā luafe. Ka ko urea ka se misisika, ko urea funga o ngā ue, he ko kau politikare ki tau tolu. Ko ho hu holo ngā luafe, ngata, he poni o keri tau ke uto maui, oua na ke toerea kok fua. He te hoko atua ko to ngā o koe ngā luafe, i he osi, ai polkarama koe ni. Ko talate ka te koe. Ka kou fia, akanesi, fusi, se misisika, koe fiha, la sirini na e ave he kau akapulu, pea mo ki tamasi koe ni koe na ke whenga ke ave ngā whai whekau, he oku talamai, oku lotonga ngā ue pirisone. Mafi mo asiata, o kou whe maa moua, ke mo a ahi, he ki tamasi koe ni. Ne lotonga ngā ue pirisone. Koe fohai ni kakai, maalohe siasi. Oku he. Pea aku he pe tangata katoa. Neongo e ako naki le lei ko ange. Ka aku hoko e tau whai ke he. Ke mō haka fusi. Mai ho mō loto. He umau ho mō ui me sika. He kai te uefe au. Ka kule atko ni. He kai peto e tuku. O wau ka aku mau e whakamooni. Ki ha mea koe ni uku hoko ke mea utalanga ka se misika. Ko tuku ke funga te pire. He kai to e tau wheta. Ko talatio ke mo iloi e mo tolu ka to koe o mo talamai koe ke tuku pe se misika ke ateia. Ya ko oskamata totongia te ngai mo mo mea ke sika lo to kata ta hafe ni mngea. E ta pe ke osi o kaua sirini na ave kon tupunga e mea kon na hoko. Pe kono monien o talato hoku ngutu na e kai ke kai ha aku hanga lwafe. He ne kai ke mautupu masiva pe faka ofa. Na e kai ke mautupu hala ipola ngalwafe na mautupu ela i papa. Ke ilo ia. Te whamatala ke kole whamore ko a mateni. He oku lahe longo a mumeni koloi. Ka pau ke tau whehi ako whai makateau. Rea mai ka teau mata. Aloha ke messenger tohi makateau ka pau ke whiwhini koe pe ko tangata ko. Waha loto tohi makateau. Tuko whakatete he ope he ke lawa e taha ia au. Ko mea koe nai hoko whakataha. Pe au tohi he miniti. Ka pau te ke mauha mou miniti. Mo wo kore ke ata mou miniti. Kore whamore mateni koe loi ene tānoa ka sae piukara. Kore whamore koe loi ene tānoa ka se misi. Kore whamore koe loi ene tānoa ka vosa. Loi ene tānoa ka piven piukara. Loi ene tānoa koe ka tuiwata. Loi ene tānoa ka losarine. Kore whamore koe loi katoa nani whau katoa umea katoa ko ia. Koe ngutu ia mateni i he whakataha. Loi ai ngai tala noa kotoa pena ne whai. Pa mo mai lewa tala mai ko osi kore whamore ma mateni. A mateni kaka. Hei kai to e lava e au ke whamore a maten. Pea moe mumeni ke ma whamore e sana koni. O mousi ha tangata pehe.
Ke hao lohia ki e taha katoa. Hua tuhe, ko koe o whamahe. Na iri ko he lalo pasi, ko koe i kani, na iri ko he lalo pasi, ko koe rihai, na iri ko he lalo pasi. Na e kai ke ne mei ilo ia ha mea ko mou tolu na mou anga whakahoko anke ai. Mou o kum hea mou miniti ke mou lau, ai mea na hoko whakataha. Ko mea ia ko iana na hoko whakataha. Na ea whakatuko whakataha he ene umai asi aosi. Kore whamore more, o whato whewhine. Pe a whakatuko whakataha ke hao kore whamore more, ki he papiriki, a ene whihalaki. Pe nai ha, hao ia mioi. He? Oku mau, kore whamore more atu mo koa timi. He naha kowe koa timi. He? Naha kowe koa timi. Pe ko ia pena ne whao katoa ngai loi katoa ko ia. Te askapa mō mai lewa mō tol ke mō mai mō tol oha. Mai mo to ke tuhu mai ke ate au go fema o ke solo va palo pare ma ka to ke au ke wafe wataha ko to au o ko fenga ke solo va palo pare ma te ke au ke wafe wataha he na o si mole pure anga pe au tatau mo ya tatau mo ui ka te au e mole pure anga he la yo tamai ngau ta fa no stroke no mari, tutu no fare, more ne panga, miliona. Ma mo mare mo tolke mo mata la mai ko fie mea. Disrespect. E ko ate mo oni ke tau tala no ai. Ke tau merino. E ai mo oni ka whakafoki mai pure anga. Ko whakaosi ko programa tokoni. Ai mumeni. Programa tokoni ai mumeni o ko kore ta tek motol. Kakai ko na whai tokoni. Ko ke whakapopula i hataha une whai tokoni. Kau ke tokoni ko lau mano o ave ke whamiri ko ia. Kai ke lota ke question e kakai ko ia fulah ya tokoni ko ave fusisi ka me a faiteria pe tangata mo ne paanga ene tokoni. Ngai family ko kore atu. Ka pau ko mo tau mu ake ave ho mo whanau o faito. Hange ko keisi ko na ko i keisi ko na ko i veitongo. Mo whakapoto e paanga wat ka tek motolo. He ulotonga whai ngau e kai whai mahaki. Ke whamiri ko ia whai ngau e ki ai kano ave whakatoke tā. He ko pau ke arranging ai health transition katoa ke au ke u whai mahaki ko e ave ki tahine ke whai kai whai to'o. Mo whakapoto e sirin ko ia ho mo nofo. Pea ka au hoko o toe ke tokoni ko whai to'o pea ofa mai o tauhi ke malo. Siata mo mafi. Mo whakapoto, mo ki mo ua he sio ke kakai. Oa o mai hope kakai ke o mai tue noa. Oa ai ke sio whaki. Whamiri ko nau. Sayang e nau tolu, whamiri ko nau. Sayang e nau tolu. Ma siva taha alu ke au ki ai. Ko ngā ue mumeni. Pa ko whamaloat ke kau etmini o ko whamaloat ke ngai loki ko toa whai ai fundraising. Katoa ke ngai case katoa ko whamaloat ka ting motol. Ko ngau a ko ne o taiolo sisi taha mano whaafe ko alo tonga whai ngau e ko ia tiuhe ahua hiva. Te tau hoko ati ngai titeila katoa pe hono whatau office truck a eua. Hono whatau ate mea lere mumeni ke aviki tonga totono e tangata. Te tau hoko ati ai. Waveni au pito. Wahe kau ngau e ki tonga. Ko ia ko ofat ka tek motol katoa ko tu na e mahalok fu o leo lah. Ka ko fe ko ni me akui ko ya. Me akui ko ngutulau. Me akui ko e kakai taeako. Me akui ko framotusi. Ka talanoa e mea katoa pe funga te pile. Ke ma. Ka tau toki hoko atu. Ka ko ia ko ofat ka tek motol ko tu pena mo ma o ha mea ko atim ka ataki. Ko atunga e mamahi ko ngawe e awe ke tunga ko ni. Pa o fefine ko ni utatau e pe pa kapau ka mea e ke au ke more mo ia ko ai. I like it.
Ka ko ofa ka ten mo tol ko tape, tau te polkalama ka hau. Mo foi patseti te tok fai polkalama ka hau, ka tu ke hanga kompea, mo mea katoa te mo fai ka hau ke lava ke ilo i aha no mo oni, ngai tono no mo ngai mea katoa ko ia. Ofa ka ten mo tol ko toa. Good night everyone. Bye.